Aikari ya matura maya kuma mwena wa Kilifi ni makaire thirikari ya kaunti ingirire makiuga mena kihoto gya gukorwo makihuthira njira iria ituikanirie itura-ini riu ria Vipingo. Akiaria na andiki a mohoro hindi iria aracerete mwena uyu mumbunge wa Kilifi ya Rugongo Gideon Mung'aro na uria urahuranira giturwa kia ugavana wa Kilifi na tigiti wa Jubilee oigite ni ndeto ina kieha kuona njira ino ikoretwo ikihuthirwo ni muingi kwa ihinda iraya na ni egutigirira kihoto ni kiarugama. Tumejaribu na wale ambao walikuwa tufanye nao hiyo kazi, hasa wale viongozi wakuu wa serikali ya kaunti ya Kilifi. Wao ndio tunashangaa, badala ya kujaribu kufungua barabara hii wamekuja kujipatia ploti hapa ndani za kujenga manyumba yao. Mwena-ini wake muthe na uria uramiriria matagiturwa kia ugavana wa Kilifi no igite ti kihoto andu kiumbe kuhinga njira ya muingi uria uigite no nginyagia barabara iyo ihingurwo. Nao Mathikwota aria maikaraga mugunda-ini wa Mlolongo kaunti-ini ya Kajiado ni marurunganite makiuga ni kuri na andu maracina nyumba ciao makiuga migunda iyo ni yao. Makiaria na andiki a mohoro wa aikari aya nimaugite miturire yao ihatikaini thutha wa mundurume umwe gutuma batoni ya nyanake kurutira aikari aya mukaana. Benedict Mutie ni muikari wa Mlolongo na ni aroiga ni makoretwo magikara mugunda-ini uyu kwa ihinda ria miaka 13 uguo gutiri handu hangi o moi tiga hau kuria moretie thirikari imagitire kumana na turia nime. All of a sudden over a month tukakuja tukabomolewa manyumba. Ikasemekana kuna mtu amenunua. Mtu kununua tukafuatilia tukapata wenye walinunuania pande ingine na wakakuja kudai walinunua hapa. Kukakaa Oria na yeye akakuja akasema shamba ni yake. Na yeye akasema ako na documents. Zile documents kulingana na vile tumeziangalia tumeona ni fake na hazina misingi ya kishamba. Muthia aikari aya ni moretie thirikari ikemituke gutigira migunda iyo ni yagayanwo na o mundu egira na title deed yake. Handu-ini ha Kameme TV mohoro Gitau, njitagwo Wangui wa Gathugu.